Finding the Voices. Talk show by Monica Iguodam. I'm a huge fan of Finding the Voice. You're doing a great job for Manipur. Manipur bu prithivida masatak pa good positive voices and make those voices more visible. Wanted our voice to reach in all the corners of the world. Interesting people. Been finding voices on people from our own place. Share positive stories and inspiring stories and bring out the good stories of Manipur. Finding the Voices. Welcome to Finding the Voices. Howzik akhoi Bir Tikendrajit Memorial Complex Lamsang Imphal da ngasi yam laibak phaduna khoi gi Pabung RK Ranendrajit ki residence da khoi laijari Pabung bohan bamata da khoi gi Finding the Voice da request tok zabada yabirak pagi yamna thagachaba phongtok jari. Welcome to our show. Thank you. Akoina mapanda laizabada Manipur ki history Manipur da labor social issue sigi maramda yamna experience labor sida akoi da kitang takpina ba ngasi gi matam kai thokpiduna akoi gi show da langbirakpagi hanna amuk thagatsari. It's a pleasure for me. Ahan mamakta da somgi kitang angang oiringai dagi introduction chaurakpagi adagi akhoi family background so yamna historical oiba leire masigi matangda kitang share tawbi aibu pokpa Pabungi mingdi Rajkumar Meteilon aba imagi mingna mayam khurai lema aduga academic kano sartungna Hemavati latun zamningole akhoi chinau nupa ahum aduga nupi ani aina khoya hanni aigi khada ino payama sanayam lei adu matungda aigi chanupi anima hojikti lei hidre ama ahan ba prembala si 1959 da lei hitabni aduga debesuri sina and the Kuidri Malay Taba 2000 can get to the late Tabani, 12 late Tabani. And again, all part Tumba Rajkumar Bin lady. Jamastan, we school Jamastan, I lady, I chasing Susan Yammer. Hojik quick ancestral haitare aina sida ayam mitam da som de lei adu khoi na chawr ko si high school Jamastan da mayam na mong han ba mahabli mong iman tu si khoi identify to we agi maruma pang childhood friends mayam lei hoji hing be yauri yam na adu lei da si yaure adu madugi childhood tu ga issue sing childhood again some young Uganda, young Canada. Mahum Matam Matumina, Hongi, and a Hogi Matam Lutan, I am Jamba, and the key ladybird social environment to the equator, tiny elements in the equator, Tanga, Tambaki, Muna, Sanabagi, the physical activities, Mayama. Those young child young Kenabam later. While another computer got the Nayamba later. I don't know. Moy Masamo Fananaba, Tinjang Jack Sam Home. Koi Matam Charam Tinjakuna, Aquita, Matuki. Kanabame, Pirgas, young in the young put me on Sita. Don't want to Belena, Tinamia, Homla, Corpomea.
masasi angang oi noi thokpa chau thokpa chimba mayam aku u phangi matam de de khoi masasi ayamba yamna mai gi thawong saban khener ka su yamna tik tik launa afabo yam tinjang ho chari sumaina makhal mathen loi chabung ngang jaga su cham chamba asengba oiba ka su ado hojingna tinjak sit machel mayam yaw amnina matam du cha de chemical fertilizer gi kari gi insecticide pesticide ko yaw de banina yamna ayambana masagi hingonda thaba potchai na chaja aduga potgi mahau khangcha phang ari phadigo manam leawdre bai ate tilo macha gi manam leitre babu hari ai naku bisi kaithin dile no har ko loi patle babu hari ba ma ma hani ba thabi kari ga ji khudak khudak chau khal halaga yola apnina chaw kan de taste se hujik khena badum ure ba ado hujik ki akhoi ki angang singna chawkhalak pagi environment siga thaina chawrak pagi environment du ge am khena re ba cha badagi adagi akhoi hakchang sajen haigadra sigumba dasu sigi akhoi lifestyle se sidaita angang sing si hujiti yam sing har kan da mayam ne khangare ya hawrak paga school kana bagi adagi school da ya halaga tuition puna bagi adagi moida ai khone sum aina sum khanba kan moi chahal chi kadai da hayang moina halwa kan moi chahal chi kramana ninkhang ka durim je kol to durim na chi khanba kan da moi laga moi hainabi da adum computer mang phamba natraga mobile da natraga kano tv kano adum chatba azan moi mama na basing socializing process ka school de chat pi khat torga su akhoi matam du na lekai gi weba matam na muna lapak ta sana ba muna sana ba khona ba jenjong mangjong ja tha to me ap hojik su activities well organized among the sports ki kari me am lekai local club no bi to ga su akhoi du am natural process and to hojik na organize kan aduna hojik ti akhoi ni su adventure course ka se ko tho na to re angang sing Manipur Mountain Institute da ba ko hari ko ado madu da mahau mo phangi mo nature si yari ge mo na mo si sum thatu khra nature de connection to nature back to nature mo na mo adu ma ne adventure course nature ge limina kan mo phau ba nungai ba u phangi adu ma to na akhoi matam da na madu akhoi de yam phangi akhoi aina haje je khoi le gai yuwa da na te mafam overall hoji ti le gai da lampak le selakre adu tin pham chong pham sana pham le selakre adegi mayam na namna community hall chal la ga khare activities to du ngai adu su dharma karma gi ro pot la na anam bane aduna kitang akhoi da angang sing sige sida makhoi da character formation da ahum yamaru ena khon concern ro si angang sing sige character formation se lari hai bagi wang dana tabata la shu yaung na bagi ate makhoi the sense of patriotism gi kari gi bare bang si bagi kari wakhalon si ate laik tamiba laik tu gi manung chen iri ba para sing kari yauri gi gai se koi sum concern ro hajari aduna moi gi angang sing sigi oi ba hajik amarum de laik lam da hairo ga di moi yam khange ai gi sun pan angon di hena computer savvy over hele IT si matang da even I know kan to do mo tak da to ko ni chun gi ta ba gi off so ba on go ba si operate to ba da gi connect to ba si di yamna oira ba du ka khoina historical khangda ba da gi adugumba di leiba koi Manipur aduna thai tar hoi aduna angang sing si da mo khoi da madugi more the tamiba scientific knowledge ki karigi karage science and technology ki karigi atu more vision haitare prithvi pumbu ki ba pot si globalization ki kanu sida sathar ku paring je mo he yam ti khange aduga slowly they are drifting away from their cultural roots adu mo hol pham sigi mo kana no adugi mapa mapu gi wari likhun ti kaura akhoi Manipur si ning tam bale ba mane akhoi na chok chok chen ma ne haina ri chai lising ni gi wari le history le je har ga so akhoi gi civilization si gi matang tor ko kan tha
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯗꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯒꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯖꯧ ꯃꯥꯏꯅꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯝꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯞꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯣꯔ ꯕꯨꯛꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯏꯝꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯉꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯚꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯈꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯀꯪꯂꯥꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯗꯒꯤ 17 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯍꯣꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯊꯤꯔꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯪꯂꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯊꯣꯡꯗꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯌꯣꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯈꯣꯡ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ belongingness ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯇꯣ ꯂꯩꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯃꯥꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯃꯥꯟ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯨ ꯂꯩꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯐꯨꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯆꯤꯚꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯖꯔꯛꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯤꯖꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯀꯂꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ NCERT ꯗꯦꯜꯂꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯟ ꯇꯣꯇꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ
mihui sakna mihui maram da khangji ba phare accept amani natana aduna moi khangi right from Alexander the Great ke hol kanda Akbar gumba kari gumba somla kanda Pandit Jawaharlal Nehru kari मैं आम आदम चले वाले सोंदा कोई दी जादू नांगी रानी का इतने लोग की भापारी बको लेकिन सोंदा हिजम भी राबोत की करी मैं आम वाले को पोचिंग से खंडर को सी कोई दिया हम सिंह हर का और जिक अदुन मरम हुए ना अंगांग किंतु करी तंबी के देखे करी करी वाफम से मोई तो खंगे देखे है पोची असवाई से तने एजुकेशन सिस्टम से सेस्टा ओइब कांदा खोइदा मतोंददी मैं आमना हाई ब्रिटिशर्स ना खोगी लाइक तंबीबदा क्लरिकल जॉब सी तौयानबी अदु भावगी वादनी हाइदा तंबीबी मतां स्वाइदे पलमि बाबोइबो अदुमाइ तौरन हजिक्ति मणिपुरदा डॉक्टर्स इंजीनियर्स अदगी अखोगी सगनाइबो मैं आम फम खुदिमक्ता मालेमि फम खुदिमक्ता तोंगा प्रोफेशनल लेरे मसिगी ओइबा पोचे अखोगी सिदा लेजरिबा स्टेज लेजरिबा लिमिटेशंस तु वांगदा चथोखर कांदा तम्बा कांदा अदगी तोंगानबा खुदोंचाबा एवेन्यूज में आम फंगा कांदा अतन मरम मोइदा मखोगी टैलेंट पोटेंशियल में आमतना मपुंग फाना सरकार अकांदा माला तोंगा मालेमि तोंगा फंदा मागी करी हाइनी सिंफमदुदा मसक नायना थबक तौब ngambagi potse khoi taaba phangi hojikti nupa da nupi da manipur da su tasingna khoi da mayam si nupi ki empowerment women emancipation gi the liberation gi kari ki karagi logo mayam sing si khoi nupi sing gi oba mani landam si da di nupi sing gi oba role sam chawna puari ko mari len lak panina इतिहास की ताकत के आदमी मोन लोग जो थोड़ा हैं जी मैं हम संग सुन रही थी आज हम जो है का मतलब हम जब कोई इमाम की हाथ कर दो बाबा नपुने लाइक तमन्ना की प्रॉब्लम थी कोई दिया वो मैंने पूरे ले में कोई मैट्रिक ता फाउ था रहा मखा लाइक तमन्ना की खुदों जाओ फंग की मैं हमसे वारी नहीं खोगी इमा खोगी मतम दबाव हौजिक्ति नुपी ना जज नुपी का नुपा के डिफरेंस है तुम लेटर the तोंगान प्रोफेशन द डायरेक्टर ओरे अदुम ओरे सी लोइन लाए आईबी बरकता थोड़े लोइन लिटरेचर द सुलाइरा लोइन हिरम गोजंगता परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्ट एंड कल्चर द लेन लको तोंगान मो दति साइंटिस्ट थोड़े लेकिन तोंगान फिल्म कनो से मोय से लोइन लाए अदो नुंगाइरिटी याम सिन हर कांदा मखोगी ओइबा वखल मियेंग से हजिक्ति अखोगी ओइबा हरखुम थेरपस याम कल्चरल रूट्स थेरपस Monica, finding the voices. Finding the voices. Finding the voice. Otamata Air Force ke kai ki sutta ta isella le mojuda imagine khanu ai ta ja I could see my father. Who came to meet my headmaster because he was unable to pay the fee. I'm sorry. Namai ka lo na board pipi ra I'm talking because we need such story for people to have faith in the government and the system that yes it's working. Let's bring peace in our home state Manipur. Who have got the job without bribery, they will do justice to their job and they will help raise the standard of Manipur. Me machine kre hai do ai adu paraga tingogi Hi re. Adivine wako.
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ education system ꯁꯦ ꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ total education ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ identity ꯊꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯁꯦ questionꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ literature museum ꯑꯗꯨꯒꯤ avenue ꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯔꯒ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ education system ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ certain organizations ꯈꯔꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ organization ꯈꯔꯅꯗꯤ initiative ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ state government na SCRT na mahu kari ba si iraga kholaga madeda madeda all India radio ta DTK ta kari da highlight to gi bring da ta thare adana hojiti hanagi leramba format to gi SCRT sisu hojiki darngai inclusive karadi oiraktana madu ahom kharade khu u fangi madu very initial stage hai tare adaida ina ngasai akoina lack of this knowledge sidi acknowledge tawre do ka phangning ba misna kadai da phangada ge haise awaba mo oeba madu information ama sigi akoina centralize oiba khangning ba mina o sida chalaga phangani brief oiro natragana detail da khange gana si haibagi leitabase adum kitang ado hojiki sigi matang dadi SCRTC gi director ga kari ga su nabira gadi adu moite ki sarapa idea legi ne khali aduga hojik se suppose ai wasingi maramda manipur sahitya parishad lei bapor adu ki moi school of thought se asi su khaidoi amna purely khogi kari ne Hindu culture da based on ba outlook si khara khener ba school of thought si khara adumana khaidok ba amna purely revivalist ki trend da maitei ki kari ki onda kan inba adu amso lakpo bi hojik se lai si ba hari ko ekoi ki inat yokhat ba andagi ekoi ki puari thijin ba sigi paringda yamna tasengna madugi lamduda masagi cultural assimilation si sigi matang si loan matada orgasu lonyan gi pot lai na khara mana even English da pulli loan se yang khre adu masidi loan du gi growth la ibne hai pa kambu ma adu amana ima loan len lena mi ron ke do ngang du kaidogi akhoi loan le jidragadi makhalam adandi akhoi imaro sing ngang da bukang buni mamaro nungsidabani sigi sumaina khanba misu furup su adum lei hari oi chumi sidai sida akoina mayamna especially Manipur da leiba misu adum akoigi history and roots se adum thegatpa lei aduga mapan lom da Manipur da gi thokhiba mapan lom da chatkhra kanda nasagi identity gi question se lakpa kanda root thira kanda aina sum uzabada hoi chumi root thirakpa kanda akoigi revival oina akoigi root se khang ba se chummi adum na dioraga intolerance ama uzai fanatic will be pot se mayamna leidna ko adumana su sounding to ade sometimes masi akoi system hai tare government sigi oi potu head indring he ka leidna ko akogi loan se ai settle la challe nin ko aduga whereas matam di Bengali script ni even ina leidna hojiti Meteilon mayang sinbio hai ba podama adagi Meteilon harga dia mu chingi chilinao singna mu kaidogi Meteilon roman script na hai ba sigi ba contradiction me am lei ba ko mungna ba me am adu
hai bu myam sing si tam na tor kan hoji ti angang sing si akhoi so called Meteilon cover si Bengali script e si pa ba hite akhoi issue sing ti Meteil me na loin sila ba akhoi si mu Meteil me si pa ba da doin si na der de khoi so mu wai Pabungi opinion hai betare ko juzik heated point ngasai gi aina uzabata yam divide se lei ba khoi Manipur gi outside Manipur da lei ba mayam na Manipur gi root thira kan da khangning ba se si zemuk ngasai gi mapan da lei rabani na mapan gi tu assimilate tawre ko mapan gi tu urabni na tolerance se khara di high oire aduga tolerance high obeduna thigalura kan da noin traitor gi mong da muk tawra ga khoi gi marak se divide ama sumuk lei riba ado aseng bagi di khangning da hangja bane ba mayam na for example ai gi show se akoina English ta dum interview taw ba yaujai ada English ta taw ba sida dum mayam na English ta taw se aina Meteilon nung sida bagi natchade aduga feedback lak pada dum group kharam na Meteilon nung sida ba oina ubiba aduna mo akoida kitang awkwardness dai ba sigi issues in aina raise taw zari se akhoi Meteilon da freedom se phonga me English ta ada aina mun na khali sigi Meteilon gi chu akhoi phong se inte khane vernacular da adubo aina kari rong te English da phongi bano hai ti aina English yam pam jeru bu gi wang nataba da aina yam heiru heavy wang nataba da masigi akhoi wari ba film akhoi maram da ibta kan ma pan gi missing for example matong this the governor ba rikena ga masi retired kanoni Lieutenant General ma la kan ma governor kan ta matam du da ma oi matam du da freedom siam seli freedom si chum nagi akuna hai phagi to chapati ne only one page ani khakten la ma lo re adi manung da single page madu su letter press ta hojikan gi offset ki kari gi digital print gi wall late ri chum nagi letter press ta matamdu akhoi 1992 gi 90s gi period ne ado whatever kon khare ijeri ba ado madu da ngamna na ba channa na ba khonari ba to dei ba da madu picture ko su mawon da mayam ha bureaucracy na hai matamdu gi bureaucracy na then vacation ka ra ga di freedom pa ga underline tong le me ai di content one page or so na ba yaw ba adu ga English na taw ba adu ayamba mapalam dai lak pa akhoi na mayang hai tare ko bureaucracy si loina pai refer tawe adi audience to akhoi gi Manipur gi su atai Meteilon na phongba khabar lai adum na di oraga mapan gi nam na so akhoi gi khangba darkar da lei ba intelligence ke agency pun mo loin pai aduna mapan gi mi singa akhoi ga phongno loan uge hai tar ga ti aina akhoi gi loan da tok tar nga sai ibemna habi ki batumaina madu mu hando kanda mu ibta ne haita to where mon masana pa je ragati nungai je pa ado iri ba potu kari no ha dugi potu moina kangen ham thokpa to hum thokpa tum thokum thokpa natraga moni yaning da buning ga na madu da yaning da bu phongtor pa madu ko dong cha bu phongmani aduna maram oidana akhoi to jamna phajaba khabar amani haidragasu madu khudong cha lorga popularity lei ba akhoi gi maduna impact amadi piba ngam ki braim na khaleb aduna madu yamna aina akhoi na English ta ngauchibagi English yam pamjiru bagi adi wanata ba madu gi tangai phadaba tu adu khanje haijari ba adu haire aduna akhoi na akhoi gi imaron jin laithok bagi wati natte masi share ta biba yam nungai pawung na kai jin ka ngasai gi khoi gi pikraba lam sida khangning ba mayam se thoklak pa kang da khangning na changura kan da ngasai gi opposition ama la ga han na tan laga to khi basu dum uzai haijari ba adai da aina akhoi gi show si positivity se dum increase ta na ba gi ni ko aduna pabung hoi senior haijabata sumaina akhoi wakhan lon se sumaina share ta biraga di akhoi khanga da bani chumi adum na di waraga akhoi na atai gi pot ta su tolerant laina mafam matam do gi matung in use ta budo adumaina hojiti da message hojiti am saying har kan the importance of translation silai maram di kenoi da suppose for example hojit dig ori sebum bomcha ma award fangi translation gi ma ko kenogi APJ Abdul Kalam gi magi
like to translate to madu chumnagi magi kanogi wang kanata bata mana phangning we wang nata bata you put to lamdam sig music no pajana bugi kari to khong cha la pa yam chumi aduna translation sig importance still lai aduna moina kanona award ka pi rakna chai singa to racing si importance of a translator ba phari ba limba lai posting si tangai pha to posi how ti appreciate to no hari yam no ngai ma si share ta kai gino ga sai gi akhoi gi pot se suppose aina manipur gi maram da share ta ragadi akhoi gi viewer the manipur share ta when yam harauba look for example aina if I read a book which is not about Manipur published and written by some other author do the I say Manipur ning the banana khalaga moina adu to haning deba adu aina haizening badi akoina mapanam gi potsu paba dei mapanam gi pot paba da akoina akoi gi patriotism se handai natraga akoi khande haibado adu gi point to khatani aina pukhachaning hoji ti adu gi limitation su leinadre adu ki mate tai phado ayamba intellectuals adu academic lady bumya thing se yam sen han da moi ma sen hori filter gi pa ba gi chang se wa le nei nei chang se wa pa ga ne ba pa ga ne ha ba se du ki mate phong yi ba ton ba ayam na mayam ne hek pan to si english gi watching chi ni pan ri si ti akhoi son de gi bengali gi longei du de gi khoina pa ra to si thaina bengali kolkata dhaka ta ta ahlaman sing gi khoi father gi generation ni du ta bengali culture de chaw adum ba music ne bengali si fren nga hoire hojiti bengali nga mu si hojiki generation si yamatre masing ta ne ada hindi nga ba amo to pati adigi hojiti hanade swaida bengal da national poche hojiti delhi da karnataka da south indian le lo haidorok panina adi handok na pan lamgi foreign countries me and haidorok nina globally koi manipuri diaspora lun le ramina sigi loan si henjal koi khangna re bha bhare ko adu madugi phajkhro por me am da koi appreciate to mothok da brand khale aduga only thing is koi na madu mayam si feel dorisina ekoi loan se tam sidhar puki amal lai be maram de ngang bitre ai yumda mo ai basing ngarang na hande khabar de ekoi yumda english ngang na pasina ekoi ima loan si da na bai macha mani have si mo filter pai wani maju kayam lali chumi have duna ma ba mani aduga taseng na ekoi loan ima loan si phajan nei no tar gadi khoi si da manipur gi ona so fauna loan si lingua franca si Meteilon sin oi manipuri han hairi aduna sigi aduna hojiti dialect me am dei sing don me am loina ma tambagi ekhoina auji tangkhu gi khangde thadau gi khangde anaki kanogi kabui gi lon khangba habasi yam masi tamning ba khangning ba pochi langna re marum de kabui culture du nainana ba honarak pada lon du khangba ma darkar le ada mai to na sina research oriented posina khara madda nei na ba tai phatana madda da doctorate long phangning ba natra khangning mi na to won to web where is overall public tagi emotional integration se por ke haita gati loan khang ma ji yam chaka o khale ado tasena maju ojana na tam su ekhogi suppose ya school da harisi kai sam thong ka bui khul ga ya school siam nang na bani na akhoi di pisak pi ngai sana ba kon ba tin ba ma ya la bani na akhoi ne yam na manung hunjin ma ngang ma ngam de su khai ge ma khai de dum moi lon du khangi ngangi adi sana mi ne le de ko adi pot to adi mo so moi ma ba lon de ngang de akhoi mi ti lon de sit na ngang abu hari bu aduna sigi pochi adugi pot amale adu ngasai akhoi kitang nemthare uses se nemthare habagi insecurity se si se chummi aduga mayam na su acknowledge adum tawiko aduga si akoina yokhatpagi darkar se lai aduga mayam na ngangna gadabni si promote gadabni habise adum akoi yajaninge ba aduga adum si promote na bagi su akoina ngamjaba tang hai batare ko si adum tauzai adum na di oiraga ngasai gi akoi pikpa society si pulap pukhatlak pada kitang conflict lai badul lai tana bagi yamna tamning ba mana
tamgen lakpada ko nungai na taminaba adugi potni am su dai se aduna hojikti akhangai sing oja sing yam leirabanina loan gi maram da nei nabi ba loan gi damakta ka thoba organization mayam leiri masi hinna ba yokhatna ba chakhal hanna ba khona ba mayama lebak mayam appreciate to mayam la madugi damakta madugi sigi lamda thijindan hoji fa leptana ka thokba loina to mayam gi mapana akhoi si masi poti leire akhoi na share tawraga aduga akhoi na mayam ga learn tawmina badune ba hojik mathau da hojikti madu akhoi gi loan khakta khanga yarni te loan tamnagasu yarani hairga adu nataba hojikti akhoi gi loan isagi ima loan khangba loina na akhoi na atopa loan mayam se for particularly international gi kano won lady ba English ki port se phadana nei na ragadi akhoi na mimang thokpa de natana akhoi na hena khangning ba nei na ning ba port sing do amuk hena barang kaina tongan ba hiram sing da not only art and literature the one science and technology karigi medical science ki sports science hiram khuding makta naina na bui machak si longi model loin lebanina akhoi gi puya thira kan da akhoi gi naina ningu adumaina hojikti loan English loan de iba mayam lebanina madu gi thijin humjin bui lam si deida akhoi khudong cha du loan du khangagadi hairagadi aduga akhoi na madu ngang basak ngamagadi chakhiba mafamsingda yam line akhoi porse wari watai sanaba yaba khudong chabado madu hori ba ngang hinda khoi piron thok en khalle yam ngai masigi share tawbi Please do it at Finding the Voices.